Sawubona Dumela Apsheni and hello. This is Dr. Oti. Khehla lamakhehla. Nyanginkulu yaseNingizimu Afrika. There is no sangoma which can tell you hore badimo ba maka. Nna ke a o jwetsa. Badimo ba maka. Nna ke batla isa kwale kwa. Wabona if ungathiwa mina ngikhethe between umuthi nedlozi, ngikhetha umuthi. Hello there you guys, and welcome back to the channel. My name is Salo. Please don't forget to subscribe, comment, like, and of course do make sure that you do share this video. So Mkhulu Hoti, of course, is a very well known sangoma, and he had people talking there on the streets after he did this video whereby he said badimo bamaka hampi, meaning ancestors are such liars, you guys. Yes, he is a sangoma, and he says that he would rather pick Muti than Amadlozi, you guys, because Badimo did not create, the ancestors rather did not create Muti. Muti was created by God. He says, you guys, he says that not only that, you guys, he goes on to question the ancestors' motive, saying that there is no spirit as the spirit that lies as much as Amadlozi, you guys. He says that that spirit is very much capable of promising you wealth, and a person would die without even seeing what they had promised that person. He says that as a person, you need to use your brains wisely. He emphasizes that ancestors are definitely liars. He says he would rather, depend on Umuti than ancestors or Amadlozi, you guys. And in the comment section, I did see a lot of people were saying, why is it that Amadlozi are always so, angry? They have never seen an entity that's so angry, such as Amadlozi, unlike, in Christianity, whereby there's no such thing as a punishment. They are saying that if Amadlozi truly exists, why is it that a lot of people are going through pain and misery, you guys? So let me not waste your time, but quickly insert the rest of the video whereby Dr. Hoti is fuming and angry at Badimo. Anyways, guys, please do make sure that you do engage in this video. I will definitely and surely be seeing you in the next video, and may the good Lord just continue to bless you all. Bye. Sawubona Dumela Apsheni and hello. This is Dr. Oti. Khehla lamakhehla. Nyanginkulu yaseNingizimu Afrika. There is no sangoma which can tell you hore badimo ba maka. Nna ke a o jwetsa. Badimo ba maka. Nna ke batla isa kwale kwa. Wabona if ungathiwa mina ngikhethe between umuthi nedlozi, ngikhetha umuthi. Because umuthi was never created by Amadlozi. Muriana hawayetswa ke badimo. O ska ba jetsa ke motho maka, he muriana ke ntho ya badimo, he muriana ke tlhare tsa badimo, ditlhare di entswe ke modimo. Badimo kaofela ba tswetsweng, badimo kaofela ba bileng teng le batho ba tswetswe jalo ka nna le wena. Le wena ha o shwa tlilo ba sedimo, le nna ke shwa tlilo ba sedimo. Setlhare se matla ho feta badimo. Nna ke a o jwetsa mos. Setlhare se matla ho feta badimo. Badimo ha bana matla ho feta setlhare. O mongwe o tlo jwetsa hore hey setlhare se fuwa ke badimo matla hore se sebetse. Why pilisi isa fiwe ke Jesu matla hore se sebetse? Haona moya o maka, haona moya o thetsang batho jwalo ka moya badimo. Badimo ba ka lo risa mention o bo sho sa dula ka ro yona, as long as wena sa use your own logic. If you ngasebenzisa ikhanda uyohlupha kuzofe. I'm telling you something that you must believe in, something that you must know, and something of which you have to put in considerate. Badimo ba makampi. Badimo ba maka. Badimo ba ka o etsa go tlolele mosebetsi o be ngaka, o bolapa o bolwa ke tlala o bonyele. Nginabantu mina engibaziyo abayekiswa imisebenzi yabo yezandla amadlozi.
badimo ba o etse go tloella o sebetsa magua bona ba tla o fa dijo bona ba tla o fa diaparo o bo hlopheha o boshwe ka baka la badimo ba o etse re bona ba batlo be le monna ka baka la hore yena o nasho ya sena monna ile sefebe a rata banna ba lefatshe kaofela o tlametse hore wena o ska ba le monna ka baka la hae o ya bona mina ba can tell you gore ke ngaka mara nna ke le ngaka ha ke sebetse ka badimo feta setlhare nna ke sebetsa ka setlhare o feta badimo ene mantswe ya mang a buang ke bazalwana badimo ke madimo nna ke a hana and I can even reason hore badimo mo ha se tsona badimo ba gona o jetsa re tloela sekolo o file bongaka or wena o filwe eng o tlametse o itshebetse wena wa tlamea hore se o kene sekolo eng o bo hlopha o nyele a go thetsi ha go jetse maka ha go etsi tore go etsa di nnete tsa modimo badimo ba sotla. That's why na ku invite hore tloko sebetse ka ditlhare setlhare sa sentwa badimo setlhare sentswe ke modimo ha ona badimo ba kileng ba etsa Vulako Valiwe ha ona badimo ba kileng ba etsa Mkhanyakude ha ona badimo ba kileng ba etsa Ntlantle Mhlophe ha ona badimo ba kileng ba etsa Hlwenya ha ona badimo ba kileng ba etsa Majaka Bomo ditlhare tse re dithotse di le lefatsheng kaofela ha rona le nna ke tlo shwa ke be le dlosi ha ke le dlosi mohlang ke le dlosi ho tla bothiwa ditlhare tse tsa badimo tla be le tsaka ha ngwaneso ha you ntho badimo ba leshano amatlosi whatever thing of which I'm telling you today there is no sangoma there is no healer which can tell you this thing ha ona ngaka lefatsheng le ka e bua ntwe nna ke e bua badimo ba makampi badimo ba sebedisana as long wena o thwasa bamba thwasa 5 o mongwe thwasa 6 o mongwe thwasa 8 o thwase o khutlo o thwase ba makampi badimo mina I don't believe na personally I don't believe in some of practices zamadlozi na there are some practices zamadlozi engabelieve kuzona there are some practices zamadlozi engabelieveli kuzona personally kunamadlozi amabi kunamadlozi right question ukuri njengoba wena uyisifebe kanje njengoba wena uphuza utshwala kanje njengoba wena ubuya makaka nakana njengoba wena ujola yonke indawo njengoba wena uyitsotsi kanje do you think ukuthi wena mushona uzobedlozi right you want ibile madlozi wona madlozi ama 2000 jo glory to God madlozi ama 2000 madlozi ama 90s asika mathatha he madlozi yawo he yo le tlabe le bua maka le pula e tlona pula besane. How many dreams have you dreamt uzinikeza madlozi? Till to date nothing has happened. Till to date nothing has happened. How many dreams have you seen? How many dreams? Thina mhlanje bamphazamisa abafuni clients. Thina mhlanje ayikho into enzakele. Badimba makangwaneso, that's all I can say to you. Be careful. Be careful. Be careful emahlozini uthi uthembeni uvuma liphi idlozi uvuma idlozi elubani. Be careful. Be careful. Hey, uthola the business. Hey, funa inkonzo yomoya. Hey. Amadlozi badimba makampi. Bamaka. Ugogo wangibonisa ukuthi ngeke indoda yami ngoba indoda yami yalalana. Hayibo,
eyiphi indoda engalalani, eyiphi indoda ho hloleha batho, ho hloleha motho a ipitsang ka modimo, utlwe motho a ipitsa ka modimo a re yena ke modimo a nemali mara wa fela. So amadlozi angikhomba indoda miyalana ngiyeke ke lidlozi lesleh lo sa tsebeng hore lidlozi leo ka bolona ho etsahalang kana le sefebe sa lidlozi ne se sa batle banna bophelong. Sefebe sa lidlozi he tloela monna hao dlozi le mona because of love falingena ndoda dlozi ndini lesilima unosho sina monna o tlametse ngwana a tlwelle monna ye wena kumelanga ube nemfazi bungaba nomfazi zoba rich mothabile mosadi down the line you are 54 years awona mosadi o tla ba rich ni ha ke bua ka badimo Basop, that's all I can say. Basop. Mami, le guy. Basop, badin bamaka. That's all I can tell you. You believe me or not? Ogwa koloko. Marama hluzi ana manga. Yabona umuthi sifate ke nthongwe khulampi. Isihlahla futhi siyasebenza. Mawufuna nje ngutshele isihlahla siyasebenza senza umsebenzi. So nje uma ufuna ukuba right, lesho siyabonga.